Meghalaya People United Front MPUF East Giant Hills District haga jingilam uba kershan bla Presiden haga khandai trik unai wing arajar pesau ringkat UE Verma SDO Sadar ki nongtrei ketenat Food and Supply ki bakentup ya ke kong EV pariat Sub Inspector paruba MSS Soklet kila pelong ke jingjurip iki dukan di marbam bat kitiar kitar haga than lat ramai jinglek jurip lalap babun kidukan kimbo ya ke display board ban peni ya ke dor ki marbam bat kitiar kitar bat ke donru ke jingkiu dor ke balong palat lalap ru bakidon kidukan ki bobo de ki marbam ne tiar penonkam ki bomdon ni ke jingkedau ya ke por ban penonkam ya ki kumta nagal yang keseng bat ki bor sarkar ki lamaham tingye kini kidukan bakimde ban bu ya kum kini ki jaj marbam ne ki tiar ki ba umdon jingkedau ya ke jingkut por baladang lap biang enkang kerdep iki uba kershan ulong bakani ke jingjurep kamlong tang menta kasngi hindai keseng bat ki bor sarkar kin selit jurep na kapor ki dukan dia marbam sikipaj ba namar ke jingdi ki marbam kalong ke bokongsan haga badai ban pikir people the Prince MP of the Giant District dekat baka Santinong unit dekat bak Dinas Keterian yang Zentia manakane sini badep ngalih dan komplain yang kafut yang sepi jangan mentani ki marbam bakeur plat marbam pun didukan ba kidon pide ki mar expired kenalian office marli minggu itu ada marmar ga cimkiam tersni gelalik curip di delade dikidukan bon kidukan ngilala pang apa kecil lambai kam tam distrik dari ini bon ki ba kiladi bian kam tam kimdon kita ki press release ki bakimbo kita ki bot kam kidukan balayo tang office dan nalian office ba ngis mumpan ai kuble ga cimkiam keluar ke bertingkat nama banyak ni kata mikir depan. Tengin liang keseng ni kerpat ki paiba kinung ki paiba ki balap batit ki balik tiap tarikh perkar ki balap badan ki expired kamtam bakiodor ke marba magi bakiodor sebab pentip cengi ngin keluar pentip ki cia ki badai pej. Mula ringi kinong kamtam ni keseng ki ong kin selesyak man bunai man katayo kin selesyak kamtam ki kidukan ki badan apa izan tiang ne bat insurans kil ayangi kamtam ki ong kini kin pak kamtam ki badai bancek kamtam ki dukan dalap nones pat dalap ki khang kin sis bat gitu ki tiar begitu dukan ki balai bi an ki bot ki follow ya ka an jonga naliang ke office ki balabo tei semode ba naliang officer loong bangil uncim kiae ngiyo i kung baseng ba naliang ni officer bawan menta kamtam usim kia la lela dia ulai bancek banyu ngi naliang kaseng ai kuble ni besar kungini besar idun kam apa distrik jongi bakin pe ka ba kamet kamtam ya ki imnang selang de bukui officer ki mentoi simet ki pe ndai ulio besar ngi ibu bukan mentoi menta kamet la jong re upet lang na menta ka jing em tension jing pai ba Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya